Reka nongere mbasuze mbifurize kugira gicamunsi cyiza cyo ku itariki ya 16 kwezi kwa mbere 2026. Ndabizi neza ko mudukurikiye cyane aho muri mu Rwanda namwe muri hanze y'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe kandi mudukurikiye muri mu gihugu nka Kenya ndetse namwe mudukurikiye muri bwote masimbi ku mugabane wa Buraya, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada. Turafite audience nyinshi cyane, abantu benshi mudukurikira umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Reka mfate umwanya mvuge ngo mwarakoze cyane, kandi namwe mutarakora subscribe mushobora kuyikora muri amako ku buryo yanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mugakanda. Ntabwo nifuza kubatindira cyane, gusa iyi ni inkuru itunguranye kandi ishimishije cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga muri n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ufungiwe imageragere muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu mujyi wa Kigali. Ejo bundi nabivuzeho, hari abantu bashatse kuntera amabuye bati nyamara ati ibyo uvuga ni bihuha, amakuru uvuga ntabwo ariyo, ariko najya mbabwire ko muri aka kanya ubu tuvugana urukiko rw'ikirenga rumaze gufata umwanzuro ukomeye cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Akaba rero tugiye kugenda tubigaruka muri rusange, ariko nk'uko mumaze kugenda mubimenyera cyangwa nk'uko mwajya mubona binsaba, reka mbanze bahe indi shamake ari makuru magufi y'ingenzi kugira ngo twinjiye ku nkuru nziza kandi itunguranye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Reka mbabwire ko mu buryo butunguranye uwitwa Machado yahaye Trump Prix Nobel cyangwa se igihembo cyitiriwe Nobel. Maria Corina Machado, umunyavenezuela uherutse kwegukana igihembo cy'amahoro cya Nobel, yahisemo kugihabwa na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ishimwe kubera byinshi uyu mugabo yakoze. Madame Machado yakiriwe na Perezida Trump muri White House kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026. Nyuma y'ibiganiro bombi kandi bagiranye, Maria Corina Machado yavuze ko ati nahaye umudari wanjye w'igihembo cya Nobel Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru kandi yahamijwe na Bwana Trump bwe, aho yanditse kuri Truth Social ati Maria Machado Corina yampaye umudari we w'igihembo cya Nobel kubera akazi keza nakoze. Ni igikorwa cyiza cy'cyubahiro ku mpande zombi. Ni umugore w'igitangaza wanyuze muri byinshi. Mu Kwakira 2025 bwo Maria Machado yahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kubera uruhare rwe mu guteza imbere amahoro muri Amerika y'Epfo, agace bivuga ko demokarasi iri mu kaga. Madame Maria Corina Machado yatangajwe n'akanama gatanga iki gihembo nk'uwatsinze umuhango wabereye i Oslo, mu gihe Trump nawe yashakaga kandi iki gihembo yivuye inyuma. Yamenyekanye cyane nk'utavuganwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela, uherutse gutabwa muri yombi n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Corina Maria Machado ni umwe mu bahabwaga amahirwe yo gusimbura Maduro nyuma yo gukurwa ku butegetsi. Gusa Trump yagaragaje ko ashidikanya ku gikundiro cy'uyu mugore iwabo muri Venezuela, nubwo uyu mugore yahisemo guha igihembo cya Trump. Akanama gashinzwe gutanga ibihembo byitiriwe Nobel gaherutse gutangaza ko uwatsindiye igihembo cy'amahoro adashobora kugiha undi muntu cyangwa se kugisubiza. Bivuze ko Trump azagumana uyu mudari nk'umurimbo, ariko nta namwe bizaba byanditse ko yatsindiye igihembo cya Nobel. Reka mu yandi makuru mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho urwana umutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo watangaje ko wahanuye imwe muri drone z'ingabo z'iki gihugu ziri kwica abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa twirwaneho Colonel Kamasa Ndakizero Kam yatangaje ko kwa 15 Mutarama 2026 ingabo za RDC, iz'u Burundi, FDLR na Wazalendo byagabye ibitero mu gace ka Prince-Zero kari muri metero 10 ugana muri komine ya Minembwe. Duhindure ingingo mbabwire ko muri Brazil amakuru aravuga yuko uhoze ayobora iki gihugu yitwa Bolsonaro wayoboye Brazil yimuriwe muri gereza imeze neza nyuma y'igihe kandi yaramaze afungiwe ku cicaro gikuru cya polisi mu murwa mukuru Brasilia. Jair Bolsonaro wabaye perezida wa Brazil yimuriwe muri gereza imeze neza kurushaho. Amakuru dukesha France 24 avuga ko Jair Bolsonaro yajyanywe muri gereza ya Popida Penitentiary Complex nayo iherereye mu makuru kugira ngo rero abe ariho akorera igifungo cy'imyaka 27 yakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bijyanye no gushaka guhirika ubutegetsi. Kwimura Bolsonaro ni icyemezo cyafashwe n'urukiko hagamijwe ko uyu mugabo afungirwa ahantu heza kurushaho nk'uko amakuru abishimangira. Reka rero mbere ko tujya kuri inkuru yacu ikomeje kugenda ivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda,
babwire ko imibare y'agateganyo ya komisiyo y'amatora muri Uganda ica amarenga ko Yoweri Kaguta Museveni ashobora kuyatsinda mu kinyuranyo kiri hejuru cyane. Ibyavuye mu ibaruwa ry'amajwi by'agateganyo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu bigaragaza ko Bwana Museveni ari imbere n'amajwi 76, mu gihe Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine afite amajwi 20, amajwi yose amaze kubarurwa angana 45%. Nathan Nandara Mafabi w'ishyaka Forum from Democratic Change FDC rya Bwana Dr Kizza Besigye ari ku mwanya wa gatatu n'amajwi 2.8. Mugisha Muntu wa INT akagira 0.57, mu gihe witwa Elton Joseph Mabilizi wa Conservative Party afite 0.21. Robert Kasibante wa NPP afite 0.28. Mubarak Selunga Munyagwa wa CMP akagira 0.28. Frank Bulila Kabinga wa RPP we afite 0.45. Ikaze muri amakuru yacu kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu mubyeyi, uyu mugore rero Madame Ingabire Victoire Umuhoza akaba amaze igihe afungiye muri gereza ya Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge herereye Mageragere. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo 106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa kikazasuzumwa. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo 106 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo ya 29 agace ka B 31 n'izindi asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze ari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso byo gukurikiranyweho icyaha bahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanishwa. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Ssemana Sylvain na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza amuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukora iperereza ryatumye afungwa. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kwemeza ingingo y'uko Madame Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo 106 byamugizeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazazigira no ku muntu wari wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko urubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumwe ku ngingo isa n'iyo yari 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri rwo. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha kandi bushobora kubura ibimenyetso kubera buri gukorwaho yahishiriwe ariko kandi bikagaragara mu rukiko. Uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha kandi gukora iperereza ariko atagena ibiva mu iperereza kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize ibyaha urubanza rukomeza. Abahagarariye intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata risobanura ko urubanza rwamaze kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rufitiye ububasha, rutongera kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe mu kibazo kimwe. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kubitegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko nibivamo biba byamaze kandi gufatwaho icyemezo. Yavuze ko nubwo urukiko rwari rwarafashe icyemezo mu rubanza rwa Mutebwa Alfred ariko uburyo bushya ingingo yanditswemo binyurangije n'itegeko nshinga. Urukiko rwavuze ko hakurikijwe ibitekerezo by'abahanga mu Faransa barimo n'abari muri kaminuza bigisha amategeko bavuga ko ihame rya res judicata iyo haregwa ingingo harebwa igitekerezo gikubiye mu itegeko riregerwa. Rwagaragaje ko iryo hame ridakorwaho ko rwagira ibyo rugorora cyangwa se ruhindura. Rushingiye kuri ibyo bitekerezo kandi rwavuze ko ihame rya res judicata ritubarizwa ku itegeko ryanditswe bushya, bivuze ko ryongera kandi kuregerwa nk'uko byakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhinde. Ibyo kandi ngo bikorwa hagamijwe kumenya niba umushinjamategeko yarubahirije icyemezo cy'urukiko ku ngingo yari yararegewe mu kuvugurura itegeko. Urukiko rw'ikirenga kandi rwagaragaje ko ubwo itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryavugururwaga hitawe ku cyemezo cy'urukiko, ariko iyo ngingo igumana igitekerezo cy'uko urukiko rushobora kandi gutumira abantu mu rukiko nubwo ryahinduye uburyo bikorwamo.
urukiko kandi rusanga hari ibintu kandi byahindutse muri iryo tegeko, rikaba kandi ryarashyizemo ibitekerezo bishya, ari nabyo kandi biregerwa mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rw'ikirenga rusanga ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza gikwiye kandi kwakirwa kugira ngo gisuzumwe. Rwategetse ko iburanisha rizasubukurwa tariki ya 4 Werurwe 2026. Ibisobanuye ko urubanza rwa bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka ba Darifa Umurinzi barangajwe imbere na Sibomana Sylvain mu rukiko rukuru ruzakomeza kandi nyuma y'uko uru rwa Ingabire Victoire Umuhoza rufashweho icyemezo n'urukiko rw'ikirenga. Akaba rero ariyo makuru akomeza kugenda avuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Byari makuru, reka mbabwire ko amakuru aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje ko kuba minisitiri w'ingabo n'abayobozi b'ingabo z'iki gihugu bemerera abasirikare ba Iran gukorera imyitozo mu mazi y'iki gihugu bigaragaza ko bifatanyije n'ubutegetsi bwa Iran bumaze igihe bujujubya abaturage babwo. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo bugaragaza ko bakiri impuruza yuko minisitiri w'ingabo n'ingabo z'igihugu barenze ku itegeko rijyanye no gukumira Iran mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi. Amerika ivuga ko Iran ari umwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba, bityo kuyemerera urubuga rwo gukora imyitozo ya gisirikare yo mu mazi bishyira mu kaga umutekano w'akarere. Iti by'umwihariko ntibyumvikana ukuntu Afurika y'Epfo yahaye ikaze inzego z'umutekano za Iran mu gihe zirasa, zifunga ndetse zica urubozo abanya-Iran bari mu bikorwa byo guharanira amahoro. Abanyafurika y'Epfo kandi barwaniye. Afurika y'Epfo ntiyakwigisha isi ubutabera kandi ishyikiranye na Iran. Amerika kandi yameje ko kuba Afurika y'Epfo yemereye ingabo za Iran kwitoreza mu mazi yayo cyangwa se kugitera Iran, yewe no kwerekana ibyo bifatanye ko bifatanyije na leta, si ukurengera umurongo gusa, kurenga umurongo gusa na leta, atahubwo byerekana ko bifatanyije na leta, ati si ukurenga umurongo gusa, no guhitamo kujya ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bwica abaturage babwo, kandi no kwinjira mu bikorwa by'iterabwoba. Abanya-Iran bamaze igihe kandi imyigaragambyo bamagana izamuka rikabije ry'ibiciro no gutakaza agaciro kw'ifaranga ryaho. Kuko biba byifashe kabisa. Amakuru ni menshi cyane. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashingiye ku byiza ubutegetsi bwe bumaze gukora muri ambasade ye muri manda ye ya kabiri, asanga amatora abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe mu Gushyingo 2026 atari ngombwa. Amatora Trump yakomozagaho nazwi nka midterm elections, aba muri kimwe cya kabiri cya manda y'umukuru w'igihugu, atorerwamo abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite ndetse n'abasenateri 35% bagize Sena. Atorerwamo kandi ba guverineri ba leta zitandukanye n'abandi bayobozi. Amatora ni ingenzi kuko agena abafite ubwiganze muri nteko ishinga amategeko y'abarepublike n'abademokrate, ibintu bigira uruhare mu kwemeza imyanzuro iba yafashwe na perezida cyangwa se guverinoma muri rusange. Mu kiganiro Bwana Trump yagiranye na Reuters n'amakuru y'Abongereza gisohoka ku itariki 15 Mutarama 2026, yavuze ko asanga aya matora atari ngombwa agendeye ku bikomeye ubuyobozi bwe bumaze gukora muri manda ya kabiri. Ati ubitekerejeho usanga tudakwiriye no kuba twakora amatora. Nyuma y'aya magambo ya Bwana Trump, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro bye Caroline Leavitt yabajijwe icyo yahatse. Caroline Leavitt yavuze ko Trump yashyengaga ubwo yavugaga ibi mu buryo bworoshye. Perezida yikiniraga. Yashatse kandi kugaragaza ko turi gukora akazi keza, turi gukora ibyo abaturage ba Amerika kandi batekereza ku buryo wenda dushobora no gukomerezaho. Ati nta gihindutse, ariko yari imvugo yo gushyenga. Akaba ari Caroline Leavitt, uyu ni umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ngenda satira umusozo w'amakuru yacu, reka mbabwire ko uwitwa João Gonçalves Lourenço, uyu muramuzi, ni perezida w'igihugu cya Angola, akaba yohereje intumwa i Kinshasa nyuma yo guhura n'abanyamadini ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, akaba n'intumwa ya João Manuel Gonçalves Lourenço, perezida wa Angola, akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union. Muri iki gihe yakiriwe kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026 n'umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Angola, yatangaje aya makuru. Iyi nama mu bikorwa bya politiki na diplomasi bikorwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezidansi ya Angola yagize iti muri iyo nama minisitiri yagejeje ubutumwa mu magambo Perezida João Lourenço yageneye umukuru w'igihugu cya Angola.
mbere y'inama Joao Lourenço yari yakiriye abahagarariye inama y'abepiskopi y'igihugu cya Congo Senso n'itorero rya Kristo muri Congo ICC i Rwanda akaba ari murangura. Abanyamadini kandi bamaze igihe basaba ubutegetsi gutegura ibiganiro hagati y'abanyagihugu bose harimo n'abahagarariye AFC 23 ariko ntibubikozwa. Urugendo rw'aba banyamadini rwakurikiye urwakozwe na Felix Tshisekedi inshuro ebyiri mu cyumweru kimwe i Rwanda, aho asa nkaho rero yongeye kandi kugira icyizere nyuma yo kutanyurwa n'izindi nzira za diplomasi za Doha na Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka amakuru yacu rero nyasoreze kuri iyi inkuru. Ni inkuru rero ibitazibagirana ku Rwanda kuri Eric Nidro wasoje inshingano ze ambasaderi wa Amerika mu Rwanda. Eric Nidro wa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urugendo rw'iminsi 5 yamaze azamuka ibirunga bitanu biri mu gihugu bururi mu bihe byiza yagiriye mu Rwanda atazigera yibagirwa n'umunsi n'umwe. Umudiplomate yatangaje mu butumwa bw'amashusho yashyize ku rubuga rwe rwa X mu rwego rwo gusezera ku Banyarwanda. Eric Nidro ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kuva mu Kwakira 23 ubwo yahabwaga izo nshingano n'uwari perezida wayo Joe Biden. Wa kabiri tariki ya 13 Mutarama 2023 nibwo perezida Paul Kagame yamwakiriye muri village Rugwiro mu rwego rwo kumusezeraho. Umudiplomate kandi yavuze ko mu myaka 2 n'igice yari amaze mu Rwanda we n'umugore we witwa Christine Nidro bahagiriye ibihe byiza cyane. Yagize ati mu myaka 2 n'igice ishize nanejejwe no kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Nje na Christine twagize ibihe byiza, dusura uduce dutandukanye tw'iki gihugu cyiza, dutangazwa cyane kandi duha icyubahiro imbaraga zo kwigira Abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza. Ambasaderi Nidro yavuze ko mu gihe asoza urugendo rwe mu Rwanda yishimira umubano ukomeye cyane ufatanye n'ibyiza yasangiye n'abaturage barwo. Yavuze ko kimwe mu bihe byiza kandi yagiriye mu Rwanda atazigera yibagirwa ari urugendo rw'iminsi 5 yagize azamuka ibirunga bitanu byo mu Rwanda. Yonzamo ati ubwiza bw'u Rwanda buratangaje, ariko icyanangaje kurushaho mu gihe nazamukaga ibirunga n'imbaraga n'umuco w'ubufatanye byaduteye gukomeza. Ati kandi buri ntambwe twateraga tuzamuka yarigoye, ariko ni ikimenyetso gishimangira ubushake bukomeye cyane bw'Abanyarwanda bwo kubaka ejo hazaza heza. Eric Nidro yavuze ko nk'uko kuzamuka ibirunga bisaba imbaraga n'umurava no gushimangira ubufatanye nabyo bigasaba imbaraga, u Rwanda na Amerika nabyo kandi byakoranye ubudahwema mu guteza imbere amahoro n'iterambere ku Banyamerika ndetse n'Abanyarwanda. Umudiplomate yaboneyeho kandi gushima urugwiro n'ubushuti bw'Abanyarwanda. Mu kwezi gushize nibwo we n'abandi badiplomate hafi 30 bari bahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye nka ambassadeur bahamagajwe n'ubutegetsi bwa Donald Trump mu gutangira guhindura imiterere ya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahanga. Akaba rero Eric Nidro avuga ati sinzigera nibagirwa n'umunsi n'umwe igihugu